di padat lollipop. Maya, magbayad tayo lollipop. Christmas lang ta, Mama. Okay. Okay? Oh, show your pinking. It's so cute. Show. Hi. Good morning, guys. Today is Wednesday. So, woke up and Kuya Clarky is done ligo. Wow, kitang tintin. Show your tintin. No. No, that's bad. And then, our Ida is here. Lying down here. Floor. No. Oh, no. It's dark na. Oh, I can see myself na. Oh, you open the door, dali. The door, dali. You say good morning, dali. You want to say good morning? Oh, that's enough, that's enough, that's enough, that's enough. Say good morning, guys. Morning, guys. Show your face. Show your face. Good morning, guys. Morning, guys. Okay, yes. You have that. Ata siya, pero nag-breastfeed pag gusto na matulog. Ito yung mami. Yes. Mami. Opo. Oh, ano nang dudu? Let me see your face. Oh. Waki? No? Giggle face na lang, you show them the giggle face. You know how to do the giggle face, pa? You don't know anymore? Don't know anymore how to do the giggle face, huh? So big. Lapit na birthday ni Ada. Ada is 3. Not a baby. Not a baby. Ay, sa floor. Tapos to ka, daddy ka. Tapos ka, daddy. Siyang tapos ka, daddy. Si daddy natulog. Bukod habol is real because now is real. Mag-coffee si mami. Go. First na, tapos naligo. Ayaw, idala mag-dili mo. Focus. Tapos naligo. Oh, look at your shirt. Who's this? Ryan. Who's that? Me. Me? Not you, it's Ryan. Oh. Dagana pula na nag-kiss. Uy. Dagana na nag-kiss. Uy, love ko ni mo? Oh. Mag-school na ka. Ready na ka mag-school? Ang Marcel lang ito, Mama. Sige, Ay, dili man today. Tomorrow pa man si Teacher Shella tomorrow for occupational therapy. Ma'am, gusto ko consider. Gusto naman si Teacher Kyle. Nga naman, nag-aunsa din mo ni Teacher Kyle. Ano? Hmm? Ang gula. Nagdula mo ni Teacher Kyle? Oh. Isa pa. Mama. Mama. Yes. Itawag ko ni Lola patang nangagay. Gitawagan ka sa video call. Video call si Lolo sa gabi. O kato. Kaya wala mo daw siya lingaw. Kaya wala daw si Lola. Baka na video call daw siya. Ganahan ka. Lipong siya. Lipong. Lipog siya. O lipong. Whose birthday? Me. Me? Happy birthday to you. Nancy, happy birthday. Mama. Nakaitan mo ulit, Mama. Kan. Oh, wow, ilis Ida. Palakiro na sa trick mo ba? Si Jada nagklase sa office. Ito i-check ka lang. Ito mo dyan kan Marshall. Magubo daw siya, guys. Ilis daw siya si Nina. What is that? What are you doing, Clarky? Karate? Okay.
No? Aswang. Yung aswang daw. Wah! Wah! Hi guys. Ay, makita ang binsang. Nan kasi gusto siya panty. O sige. Mawala pa kita ang panty. Gusto kayo na siya magsuot og panty kaysa diaper. Panty. Yehey. Panty. Yehey. Big panty. Wow. Now, welcome to my vlog. Da. Hi guys. Hi. Good morning. Good morning. Saranghi. Saranghi. Dali. Shirt ka ba? Utog na. Dali na, nagsakit na yung mga tummy. Come on. Hindi ko ano sa di mga akong water para sa workout ba ha? Ako'y bugnaw na tubig na yung treadmill ko. Hey, Dad, stop me. Come on, come on, come on. What? Uy, ayaw mag-zoom. Ay, ayaw mag-focus. What are you doing? Nag-listen ka ka, teacher. Math subject. You like math subject. Can you show your answers now? Your answers daw. Show your Let me answers. see your answers. Question Albert, turn on your camera. Okay. Wala siya, nalagom na siya sa panganangutan na guys. Because laba is real, unya init kayo, tapos tunton is real, kaya mo hangdanan tiit. Tapos na siya ligo guys. Basa pa yung hair niya. Pero mag-picture na naman siya. Punta kami doon sa field again. Oh my God, hindi ako kasama. Wala na mag-talk sa'yo. Awal, Indah. Awas. Ida, si Ida Meldita. Hi guys. Eat ako guys. There were times when I thought I won't make it out. Mama pudip, padat lollipop. Maya, kapalit tayo ulit. Oops, oops. Christmas lang ta, Mama. Okay. Okay? Sige. Alive. There were days when I felt like my head was on too tight. Excuse me, Ida. Excuse me. 11 na guys. And nagsampay pa sila ate. Pero kalaki amang sala. So, clean. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being Lego. Oh, show your pinking. It's so cute. Show. Hi. Mama. What do you want to sleep? Palong na. Oh, parang, I wanna sleep. You want to sleep? Maluwa. Tulog ko yun oh. Come on, duduk na tayo. Sleep na tayo. Sleep na. Duduk na, mami. Okay. Sleep na. Bye-bye guys. Sleep ako. Bye-bye na. Say bye-bye guys. Sleep ako. Say na. Sleep na. Say bye-bye.
update guys, 1:53 na ng hapon and wala natulog si Ida since kaganina, since the last update, wala siya natulog. And hatid namin yung mama ni RJ sa bus terminal. Ako yung manda-drive, so let's go. Ba mo ko day kagatas ito. Ano naman na eh? Magdala po kagatas. Nagtimpla man si Ila kanina. Wiper? Mama, grabe ng ulan ng mama, oy. Ano naman? Ambot. Ito na to terminal jet bang? Oh, kaya mo? Makita nilang yun nila Kaya sa siguro? mama. Kaya na. Mama, wala ni mo. Lock ni mama ma or wala? Gila. Dada, nalak ni mo, dada na. Ilakod na to. Dada, nayabon na, dada o mauna. Tanong pa humot? Oo. Atong sa gabi eh. Oo. Ay, nai-wiper. Dada, nai-wiper sa likod ni Marshall, dada no. Ang cute. Ano yan? Ay, pen. Sabi na kong iyon. Carl ba nakabutang? Basta ganito. Later There were times when I thought I won't make it out. Nag-video daw siya guys, pero wala niya Mag-record. ang second button. So, wala i-vlog, wala i-video. Ayan, dyan natulog si Ida. Naliho na sila sleeping. Yan, na mga mama ni RJ na nalugod ang camera sa cellphone namin. No? Stop over minute sa isawan. Palit mig isaw. Say hi guys. I really need to sleep na, pero I'm so maldita. That's why I'm so grounded. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what You and me till the end of all. Bahay na kami guys. Igang. Tulogin ko lang again si Ida. Tapos update ko kayo mamaya. So guys, ayan. Nakatulog na nga siya. 3 PM na. So ayan. Nantutuloy ako. Nagdedetahe siya. Patulog na. Dumi pa ng damit. So ayan na lang. Mayat na lang yan siya palitan pag ising na. Mag-treadmill lang ako guys. And then, hindi ko na yun iba-vlog. Nahihiya pa ako. Pero everyday ako nag-treadmill. Rest day ko is Saturday and Sunday. Tapos na ako maligo guys. Ayan. Hindi pa ako nagpantulog kasi may lakad pa kami ni ate. Tapos 6:32. And then, kain na sila. I've never seen this happen before. I've never seen this happen. No, there's no way my friend has got it for you. What is the There's ulam? no way. It's Dude, kanulang what? manit. No, let me see. Hey. Sabaw. Ayan, nag-moist sa Oh, I camera. can't see what I'm saying. Hey guys, 7:30 na ng gabi and tapos na kami kumain. Hindi ko sure kung na-vlog ko yung ulam namin but we have tinolang isda, ay manok. Tinolang manok pala. And then, tawag dito. Aalis kami guys. Aalis ako kasama si ate, si Ada at saka si James. Pupunta kami doon sa old house pero hindi doon sa nirentahan namin. Doon lang sa kapitbahay kasi may package ako guys na doon naka-address. So, pinadrop ko na lang sa kapitbahay. And then, kukunin ko ngayon. Tapos, magpapagas na lang din kami. Hi guys! It's raining! Oh my God! It's a cuddle weather time. Oh yeah! Are you seeing Ida? The wiper on the bus
What's wrong with you, James? White banana and white. Dito kami sa Obrero, guys. Tapos, hintay ko lang si ate. Siya na lang pinakuhaan ko. Kasi umuulan and ayan. Hoy, hindi yan siya sa front set ng upo ha. Nasa likod yan siya. Wala lang si ate. Nag-hazard kami. That's why she's here. Nasama namin siya, guys. Kasi siya ang aming music. Sige siya si... Yes. Oh, no. That's... Yan ang hindi pwede. Mami, di ko. Mami, ano no? Hoy! Diba? Ayaw. Ano no? Ano? Mami, sing. What? Sing. Night. Yung bayot sa night. Look, night. Snake? Is that a snake? Oh yes, snake. Bye na kami, guys. It's 8:56. Anong oras kami umalis? Almost 8 din yun. So, mga 1 hour din ako nawala. And, na-stress ako kasi hindi na-deliver yung parcel doon sa kakilala ko. And then, morning pa lang, tinawagan ko na yung rider and sabi niya, i-deliver niya daw doon. So, now, pinuntahan ko without asking sa chat kasi nga, sigurado naman ako na ma-deliver kasi morning pa naman yun. So, hindi ko rin kinulit yung rider, guys, kasi sabi niya, i-deliver niya daw. And then, pagdating namin doon, wala. Akala ni ate nagjo-joke na, pero wala talagang dumating na part. Now, tinatawagan and tinetext ko siya. Daw siguro tulog na daw, sabi nila. Sabi ni ate, baka tulog na daw. So, hindi ko na lang din kinulit. Tomorrow ulit, tatawagan ko siya. Kasi, magti 3 days na siya, guys. And then, hindi pa na-deliver. Ang iniisip ko, baka kasi ma-return to sender. And then, magbayad na naman ako ng shipping fee. Bayad na kasi yun. Kaya sabi ko, confident ako na ipadrop na lang dun sa kakilala ko. Pero, ayan, na-stress ako. And, ready ka na. Mag-ready na daw siya. Mag-video siya. Kailangan niya kasi mag-video ng kanta para sa kanyang Bullet Patrol na... Bullet Patrol dito? Na club. Upo. Abi na kong Filipino. So, ayun. Stress ako, guys. Mag-edit na lang ako. Sana bukas makuha ko na yung parcel. Excited na ko para sa akong Bullet Patrol Club ba? Okay, let's go. Let's do it. Sige. Let's do it. Here. Ang Pilipinas, ito ang bayan ko. Ako ay Pilipino, mahal kong bayan ko. Kadakilaan at karangalan, naway pahalagahan. Ito ating bayan. Okay, guys. It's almost there. And tulog na kami. Tulog na si Kuya kasi meron pa siyang school tomorrow. And si Ida, gusto na magdudu. O, di siya mag-good night, guys. Kaya isapot siya. Bye-bye. So, bye-bye, guys. Thank you so much for watching. Wait. Just like and subscribe. Good night, everyone. Bye-bye. Mwah. Good night. Marky, What? say good night. Yes. Say good night. Say good night. Good night. Sabihin mo. Good night. Ay, say good night muna. And then, dudo na tayo. Dali. Good night, guys. Say good night, guys. Good night. Bye-bye, guys. End na na ang wanay. I-end na na ang video. Thank you so much for watching. Oh, yeah.